Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka jingle khoj aba pankre ka bam kadi khamtam habadi shiki pajba kalong ka bokong santam barlat na ka jingpang jingstom. Ha ka wei ki jingja ka bapan konroi pre kinong bam restoran kila haban I sandat e ka bam jongki habalap kan sanda kanyang kalau ha usau upaki khalung kidang ye muja ban bam. Do ka jisngam pitar lap ukpa bat kanya kha kumta ka ni kalong kami kala pentep marmar shiki bor badai pet halor ka bam bat ka jingle khoj kumjuru yaki bor jong ka district administration khanang bakile ei halor ka ne. Haba unong ay kubor jong ka Batisi ula persang ban kalibnya hanrei manager jong ka diga restoran shimla tre satya ban keren. Em có điều gì chính ra của bà công ní của người lắp làm bảo lòng complain thì con là gì ông tập por rồi còn thì cầm long công ní còn cái này cả dùng bam một giờ bam không có thì cầm long bàn này công ní mà cái bên contamination cleaning system như cái long cái đang rồi cầm long một gì vậy tinggal lap ni contamination ni nyang ni kemudian quality control tentang yang apa ni ini nomor baru ini trust ya kene ka hawa ni ni restoran ni berapa jawan bar gre na bar gre ba ko senang lanjong tu fitoris bawa na bar tu bukan ni or tourism diwan yang ni ini kan long company tu kami hat ini kuat kata undang kena kata inquiry ni bukan yang semua undang kata quality control kan ni semua kena nak tentang yang ben ai layo ka event committee yang ben ikan iki pada banyak termasuk food safety di pada itu juga food safety dan berapa long dunia ini dikasih kinuan dan inquiry kapor bagi serve lah sampai itu serve by direct itu abang di kelung layo banyak abang ni kita salah ini itu yang waktu sosial jadi kita cek lupa nanti ucapan ai begitu yang kita yang